All right, Memo Bibia Kwaba Emfa Emra, your #1 channel GH Live Studio. Na ohwe mfonyi na etwagu na se video etwagu ya aha eya adako jachi adako jachi na aha eye new grasser crop ye Kumasi Asante Kotoko mu no so eye na omo edi aboa crop ye Kumasi Asante Kotoko mu no we eye the new one amoye anumre me ba training no na omo ebie pipes na omo edi air spray ananse omo edi air water pitch no se de be ya pitch no enso ebe ye kama omo hwia omo betwa so sisi ampa asem omo twa so wo hwe hawa esi etie na omo twa so kama fe ti wo hwe se ne etie na omo atwa so pa efe pa igina kire ana ye twa se ne be bibia enso ebe ye kama na wo hwe de wa etie na oson ana ni nyina eye natural grass ni nyina ye natural grass wo hwe hawa omo asi aye no na eyade a ebeboa crop ye Kumasi Asante Kotoko mu no na enche kra ha ana Kotoko etimu no ebeye omo training nyina ewo omo ebefiri the old one na sisia omo eyusu ewo honom no eno enche omo befiri so na omo asanso ay regrass in biem enye omo ndwini nyina information a ye gada na se omo ndwini nyina but omo yi grasses ni bi afrim na omo a replace no na bibia enso aye kama nti wo hwe sene esitie na omo agye ho kama se de be ya Kotoko eye trainer obi a eba ontimi emeye tutrasem bia enso ewa ha emane enha team no hwe dugout a omo eye no na efe pa dugout ni nie tie bia team no omo yom ba ko no so ba be ka ho ne wo de wo soro holo eba be ka ha se die no ho na bibia enso aye kama enti me no ka sei na me twa ho mfonyini edi fra dakojache edi ebre ho no emu update ana yedi ebre ho no mo amno mo hwe video yi we eye Kotoko omo natural grass na omo ye no asie ho no kase no we dia so pa eso pa betimi abolic matches wa ha sei and one say stance ne be ye adwuma wa ha sei se bana se eyi wa wo hwa pipes ana wa ha sei ensuo efiri mu omo ede water pitch no so sene ebe ya eso ebe ye green this am no ka say omo aye ho adwuma o enche omo atwa so omo san so ejaya hwa amanafu fu wie no mutwa so a I think say bimpo a from ebia next season crampa start and I say bia next season no Kotoko team confirm e de amamo say ebe next season ana ombe yusu wie no and I say this season ya ombe yusu e de ama team no dia mebusa no ma ye ho adwuma but enti ya menyan ne se wie no mo ye ho adwuma no omo sans omo twa so sesi ya no omo sans ujai ama nafu efu wie a na omo sans atwa so omo twa so a na omo abejusu ewo ahase enti ohwe se ne etie ewo ahase na efe pa ye ade no kama wa se ye ka ho asem se eye kama ana sans so eso sene ba ko na ewo ase ho no eso sene ba ko no ti pitch ne de omo egusu a omo eye ho adwuma and then 3 days ana nana apenkra kwasi ehua IMC chairman Edima crop ye Kumasi Asante Kotoko ebe visit here I think say Saturday no Friday no oba ye obe visit pitch no yes last week obe visit here ebe hwe send niema so esitie ewo ahase nti pitch na ye ka ho asem de bia ewo TV so radio so social media so se enche crop ye Kumasi Asante Kotoko eba be use new pitch no enso ewo adakojache no enie picture eso players no eye trainer wo hwe hase na baby a ha mere pa emre the players no ye trainer emmo musisi emu nya omo ya bebere ebebo omo nya hoden foforo a match days no ombetimi ede aye adwuma enso ede ama boboku a ye fe no crop ye Kumasi Asante Kotoko yewura tumfo o say to the second nyamekase oye adwuma ye pa ede ema crop ye Kumasi Asante Kotoko team na nche na enso aye fe aba ya abrochiro
Habaya Rubu teams are Cassiano Bahasia, a hand on Baby train and Chabanka na maybe a national team come Bampoa or maybe on my Pahasi. Now my training and so because Emra Memphis the pay a buyer of whom pitching or also add and support and so airboa Emma Jumedino and so air Coswinty ye chum for you know and so Eddie Achremo now most men will send ye Bibia and so Etie Ewa Ahasi. So there's the new, the old one now. Kotoko Yusuno, and no, and omo ebeye su training ti. The omo using CCA na Kotoko su training no. Ana metra egu. The amount yen chana team no efiri hase. Na ni omo kwase ho. Ha, ase ho pitching na wan se ho na moye no. Na no makwase ho na makwakoye training no. And so ewo ho 17. In the tregu. And so ewo ahasi nti this is the old one no the we use since year no and e twa ho mfonyini and so e de e kire so after that no no mo akwa use ne wo e kire ho na aboa ama bibia and so aye kamanti e twa mfonyini no e de free atako jache and so e de amakrobia Kumasi Asante Kotoko training grounds ana ye twa and so e de ama ono bibia and so e kama ewo ahasi.